Još šta nazad. Još šta nazad. Vidiš šta je nazad. Vidiš čovječe. Ne, samo ću ti držimo, ajde. Seci ne valj. Kako me ispalio, nisam promenio brzinu. Ovo je čudo Rusije. Nije. Rusija. Gale, pazi da ne čupne neko, Znate, više vredi taj tvoj bajs nego se... Bože, ovaj fotobar... Nego mi svi ono. I krenuli smo pod Šušare. Ovi sami što vidite ima nas mnoštvo. Mnogo nas ima, neko kaže 60, ima nas više. Se pokao što ti krenu stoji, što ti krenu s onim mojim. Samo treba ti mekanik. Ko je to Nikon, brate? Ko je to Nikon? Moram sam ti bude piti sredstvo, brate, da snimim. Ti piti da slomim. Ajde, babe. Znate, ovako cena, budu odapno, Od sunca, pa to. Brate, ovo je samo Evo mi, brate, Gale, da odemo na kraj i snimimo od tamo gdje treba, da. I da odemo... Ajmo ovaj... A to ti se oboriš? A? Ti more sad na brdo, sine. Idi na brdo. Na brdo. Ostam u Šušari. Ne, sad, na most. Znaš, gore. Inače idemo da snimimo ovu kolonu ispred, čisto neko, ovako da vidimo koliko ima ljudi, neko kaže da ima 60, a ja verujem da ima više od 60, a ćemo sad to snimiti. Dobro. Bit slep. Polako, cigare. Polako.
Gdje da vidimo tikvice? Zaletali se onako. Tu ja nema pravo. Ajmo, ajmo! Gdje si kralju? Evo! Ajmo, heruj! Si stigao, brate moj? Kurac, skrenete si mi izoko, ej. Pa morao sam, brate. Gdje si? Gdje si, brate, kako si? Dobro. Kaže ljudi, oko 60 ima, znaš. Ajmo mi da snimi ti 60, pa posle tih brojimo. Izdržali smo prvi čas. Ima! Idemo se nazad. Idemo sad nazad. Dobro, eto. E sad put nazad. Jebem ti. Gali, treba poslije stići ovu Brate, to je najjednostavnije. Zdravo čovjek! Palim se malo. Dobro. Ajde. Dobro. Zato ono sporo. Pričaj ti, pričaj. Ajde iza mene. Kaži nešto, Jence. Hello. Kako gridaš stotku? Ekstra. Super. No. Ček za među. Pa da, Sjela? nije selo, on je iz Vršca. I odemo do Londona, brate. I uzmemo pivo, Byron. Mamo mu jebe, i tamo nek spiče. Slobodno. 100 dinara, 120, koliko je? Ej, se zika, brate. Evo vatimo jednu kokošku, brate. Gdje si bre krenuo? Gdje si krenuo? Nemoj se lutaš. Se popio na patrolu da slika. Ej, gdje si, brate, moj? Na patrol, pa nemoj, brate! Kanjiv. Ima trešnja vamo jedna dobra, ej. Kanjivi. Kao maneken za donji veš. Njiva. Kaži, brate! U, ima to da se oladi. To je pravi, brate, i sa sirom i sa mesom, onako zajedno. Masno bi to bilo, brate. Evo da su u izbištu izbilo nešto. Nastavi komentator. Poštovani gledalci, javljamo se direktno iz Amsterdama. Šta? Šta kažeš? Brate! Idemo polako. Samo tako. Njemačka škola imala matursko veče i posle se kupili bili A smo se zgusnuli. Boru veliku. Da? A to je jasan. Boba. Boba duša. Ne znam, to sva tri koja su bila, tako bolje. 4. Pa kurete, ne. Ti ćeš! Šutni ga, bre! Ode glava. Baci ovdje, ej! Gledaj! Sad čekamo sve da prođe. Ali si li koje gledaj? Baci, brate! Ma baci slobodno! Ide! Ide!
Molim? Jao. Ne pitaj. A stalno mi ispada među nema. Gdje si zvratio to na mjesto? Jesmo. A, ćemo da. Prekida. Dobro, onda vidite. Tu je za mnom snimki smo. Zovi ga pa ga piti. Da. Ajde, čao. Si živ, neću? Koliko si ga šigo, jer ima prezimljiv? Po 10 ekstra, nemate? Ja sam 61 razvalim. Marko, nestalo brzina tamo. Samo još bolje. Zakopčava se. Da. Treba manje alternator ili nekog gradnog auta da bi mogao da pravi, ali mora se raditi preko zamajca da bi dobio te obrte. I mnogo duša. Da, teško išlo, nisam dobro odradio odmah. Jer lanac mi bio abnormalan. Isto dvostruki prenos, ali 2 metra lanca je bio ovdje i 2 metra pozadnje, to je previše. Ma ne, te jede slanina. Evo su Poracku. Tour de France. Šušara Vršac. Privodimo vožnju kraju. Da, malo, još neki 10 km. I tako. Opa! Ajde ovdje, skupite se ovdje, jednu zadnju fotografiju napravite. Ajde samo malo, samo 2 sekunde da nadolo. Evo ti pumpa, pa pumpe.